خوب استاد، زمینه مادی، معنوی و علمی در جامعه تاجیکستان چگونه بود و ما از مثلا دیگر کشورها در همین سمت استفاده کردیم؟ تشکر زیاد. در جمهوری تاجیکستان اولین مراتبه حقوق انرژتیکی در سطح جمهوری از جانب ما سال 2013 همچون ساحه کمپلکسی در شکل وبسایت تعلیمی که آن با زبان تاجیکی و روسی مورد چاپ قرار گرفت پیشنهاد شده است و برای آن که این ساحه بار اول در کشور پیشنهاد گردد ما خواهیم نخواهیم از تجربه دولت‌های دیگر از تحقیقات علمی آنها اندیشه عالمان استفاده می‌نماییم و هنگامی که ما این ساحه را پیشنهاد کردیم پیش از همه به ادبیات‌های خارجی به مانند ادبیات حقوق انرژتیکی که از جانب لپتیف نوشته شده بود با عالمان آلمانی از آن استفاده کردیم، آن را مورد تحلیل قرار دادیم. لیکن در برابر آن که ما می‌دانیم شکل اداره کنی دولت گوناگون است، از جمله جمهوری تاجیکستان دولت اونیتاری است، فدراسیون روسیه باشد دولت فدراتیوی است، خصوصیت‌های خاص ملی را ما مورد تحلیل قرار دادیم و معین کردیم که واقعا در جمهوری تاجیکستان حقوق انرژتیکی تا سال 2012 همچون عنصر ترکیبی این یا آن ساحه‌های دیگر مورد آموزش قرار داده می‌شد. اما معلوم گردید که با نظر داشت پیشرفت قانونگذاری، با نظر داشت احتیاج تحلیل علمی، آن باید همچون ساحه حقوق کمپلکسی علایده مورد آموزش قرار داده شود و من اندیشه دارم که در زمینه آموزش اندیشه عالمان خارجی با نظر داشت مخصوصیت قانونگذاری کشور، ادبیات‌های علمی، تحلیل‌های علمی ما توانستیم یک ساحه نو را در نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نماییم که تا امروز مورد آموزش و تحلیل قرار داده شده ایستاده است. بهترین. خب اینجا شما گفتید تغییرات دایر به زندگی یا که فرهنگ مردمی بود. در حدود جمهوری تاجیکستان ما حقوق به استفاده بری همه نمود انرژی را دادیم، اما امکانیت استفاده بری انرژی اتمی به شهروندان ما دسترس نیست، چون که علاقه ما همون نمود انرژی را استحصال نمیکنیم. در ما مثلا گیدرو انرژتیکا انرژی آبی خیلی رشد کرده است و شهروندان ما از آن بیشتر استفاده میبرند. یعنی از این برمیاد که در سطح قانونگذاری حقوق و عهدهداری ها برابر به همه دولت ها از جمله شهروند جمهوری تاجیکستان یا شهروند فدراسیون روسیه پیش بینی شده است، اما امکانیت های ملی جهت تطبیق همین حقوق ها به انسان تاثیر میرسانند. یعنی تفاوت علاقه از روی یک امکانیت ذخیره انرژتیکی برای هر یک شهروند معین کرده میشه. در برابر آن باید تاکید نمود که عین حال ما در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی ما قرار داریم و 30 سال استقلالیت برای پیشبرد علم از جمله ساحه‌های علایده از جمله ساحه نو حقوق انرژتیکی حال هم زمینه‌های استوار خود را گذاشته ایستاده است. اما دولت‌های دیگر چندین سالها شد که پای آموزش اینستیتوت‌های علایده، پای آموزش مثلا ساحه‌های علایده کتاب‌های مشخص نوشته بودند. یک تفاوتی بین تاجیکستان و دولت دیگر رو ما اگر امروز تحلیل کنیم، مثلا وقتی که خرسندی برای ما است که سال 2013 یکی از نماینده‌های اکادمی حقوقی کوتافین رکتور اکادمیا به دانشگاه ملی تشریف آوردند و آنها پیشنهاد کردند که من در اکادمی حقوقی کوتافین ما ساحه نو به وجود آوردیم که آن را نام دادیم حقوق انرژتیکی و من خرسند از آن هستم که با زبان روسی علاقه 2014 سفری آنها بود، 2013 ما واسطه تعلیمی چاپ کرده بودیم، برابر با آنها خسته کتاب خود را معرفی کردیم و گفتیم که خوشبختانه در حدود جمهوری تاجیکستان این گونه ساحه حقوق علاقه جای دارد. کتاب‌های درسی واسطه‌های تعلیمی از سال 2013 قبول شدند، چاپ شدند و همون نفر با افتخار گفتند که اگر امکان باشد یک 10 نسخه تید من من بعد در دانشگاه خود جهتی باز هم تحلیل علمی استوار شدن، مقایسه دولت‌های دیگر را آموختن جایگیر کنم و من خرسند از آن هستم که بعد یک چند ماه در سامانه اینترنتی اکادمی حقوقی کوتافین این کتاب ما مورد آموزشی عام قرار داده شد. این از آن گواهی می‌دهد که بعضا در
институтҳои алоҳида, соҳаҳои алоҳида нисбат ба давлатҳои дигар мо пешсафӣ дорем. аммо соҳаҳое ҳастанд ки баъди чандин солҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо бинобар таҳқиқи илмӣ нашуданд ё ки аз ҷониби мутахассисон дар сатҳи рисолаи номзадию докторӣ кор карда нашуданд, мавриди омӯзиш қарор намегиранд. ҳар як давлат хусусиятҳои хоси худро дорад. масалан имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе соҳаҳои ҷой доранд ки шояд онҳо дар давлатҳои хориҷа дар алоҳидагӣ омӯхта нашаванд. масалан ҳуқуқи сайёҳиро мо ҳамчун соҳаи комплексӣ дар ҳудуди кишвар мавриди омӯзиш қарор медиҳем, аммо дар давлатҳои алоҳида он ҳамчун соҳа мавриди таълил қарор дода намешавад. яъне бояд таъкид намуд ки ҳар як давлат вобаста ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда, вобаста ба муносибатҳои нави дар ҷомеа ба вуҷуд оянда, ин ё он соҳаи ҳуқуқро қабул мекунад, ба он китоб менависад, аммо хусусиятҳои худро ба инобат гирифта дар ин ё он соҳа пешдастӣ дорад. хуб биёд инҷо пиромони моҳияти худи ҳуқуқи энергетикӣ суҳбат бикунем, яъне ки чӣ мафҳум дорад ва чӣ дода метавонад ба ҳар як он шахсе ки дар ҷомеа фаъолият мекунад. ташаккури зиёд. ҳуқуқи энергетикӣ ҳамчун соҳаи комплексии ҳуқуқ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат аст ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи энергетика ба танзим медарорад. худи энергетика мувофиқи меъёрҳои қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи энергетика соҳаи фаъолияти хоҷагие мебошад ки ба истихроҷ, коркард, ҷустуҷӯ, интиқоли захираҳои энергетикӣ равона шудааст. ва мо медонем ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои энергетикӣ ба аввалин дараҷа ва дуюмин дараҷа ҷудо мешаванд ки ба онҳо нафт, газ, ангишт ва дуюм бошад ин қувваи барқ аст дохил шудааст. аз ин бармеояд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таҳлил намудани ҳуқуқи энергетикӣ масъалаҳои бозори энергетикӣ, қонунгузории энергетикӣ, моликияти комплекси сӯзишворию энергетикӣ, шартномаҳои алоҳида дар соҳаи энергетикӣ аз ҷумла шартномаи таъмини об, шартномаи таъмини барқ, ҷавобгарӣ дар ин соҳа мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. ва ҳар нафар аз ҷумла имрӯз соҳаҳои худи энергетикаро мавриди таҳлил қарор диҳем хеле зиёд аст. яке аз мақомотҳое ки ин соҳаро дар сатҳи давлатӣ пеш мебарад вазорати энергетика ва захираҳои об аст. дар он ҷо як қатор мутахассисон фаъолият мекунанд ва дар он ҷо ҳатман ҳуқуқшиносоне ҷой доранд ки ба ин ё он соҳаи энергетика ё захираҳои энергетикӣ сару кор доранд. ва вақте ки ҳуқуқшинос дар донишгоҳҳо таҳсил мекунад ё иқтисодчӣ дар донишгоҳҳо таҳсил мекунад, агар аз қонунгузорие ки дар ин бахш ҷой дорад қабул шудааст огоҳ набошад, дар баробари ин аз муносибатҳое ки ин истифодабарӣ ин захираи энергетикиро танзим мекунад огоҳ набошад, таъмини бехатарии энергетикӣ огоҳ набошад, наметавонад мин ва ҷиҳати пешбурди фаъолият дар ин ё он соҳа бо таври мукаммал ҳамчун мутахассис фаъолият намояд. яъне ҳуқуқи энергетикӣ имрӯз имконият медиҳад ки аз баъзаи қонунгузории соҳаи энергетикӣ ҳар як донишҷӯ огоҳ шавад, мин баъд дар мавриди фаъолият онро мавриди истифода ва корбурд қарор диҳад. хуб аз соли 2013-2014 ҳуқуқи энергетикӣ ҳамчун маводи илмӣ, ҳамчун дастурамали илмӣ ва ҳамчун як соати дарсӣ ба донишҷӯён, ба он хатмкунандагоне ки донишгоҳи миллиро масалан хатм карданд пешниҳод карда шуд. то чӣ андоза имрӯз ҳамин ҳуқуқи энергетикӣ дар корхонаҳо, дар ҷомеа амалӣ мешавад? яъне ки то чӣ андоза чанд фисади ҷомеа ки аз ин ҳуқуқ бохабар ҳастанд онро медонанд ва дар ҷомеа онро истифода мекунанд? ташаккури зиёд. мо ҳамчун асосгузори ин соҳа, ҳамчун устоде ки солҳои дароз ин соҳаро дарс медиҳем, бо дилпурӣ гуфта метавонам ки аз замони ба вуҷуд омадани ҳуқуқи энергетикӣ, аз замони таълим додани он, аллакай аксарияти донишҷӯёне ки аз ин соҳа бархурдор ҳастанд дар фаъолияти касбии худ ба монеъҳо ё мушкилӣ дучор намешаванд. бо як мисоли мушаххас метавонем онро мавриди ба корбурд қарор диҳем. масалан пештар донишҷӯёне ки то соли 2013 аз ин фан намеомӯхтанд ва ба соҳаи энергетика ба кору фаъолият машғул мешуданд, масалан дар вазорати энергетика, дар ҷамъияти саҳомии холдингии барқи тоҷик ё дигар кумитаи нафту газ, дигар соҳаҳое ки ба соҳаи энергетика вобастагӣ доранд ё ҷамъиятҳои саҳомии кушодае ки нерӯгоҳҳои алоҳидаи барқӣ мебошанд,
онҳо тасаввурот надоштанд ки кадом қонун ҳамин муносибатро танзим мекунад, дар заминаи кадом санади зериқонунӣ тарифҳои барқӣ ё тарифи гармӣ тавассути об танзим карда мешавад. ва вақте ки ин соҳа ба вуҷуд омад, ба онҳо таълим дода шуд, аллакай онҳо маълумот пайдо карданд ки кадом санъатҳо дар кадом бахши энергетика ҷой доранд ва онҳо меъёрҳои мушаххасро дар кадом бахши муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим мекунанд. яъне маърифати ҳуқуқии донишҷӯён аллакай баланд гардид, тасаввурот ё иттилоот оид ба қонунгузории энергетикӣ боз ҳам бештар шуд ва онҳо тавонистанд ки минбаъд дар фаъолияти кории худ ҳамаи он донишҳоро мавриди истифода қарор диҳанду барои рушди соҳаи энергетикӣ дар ин ё он корхона ё вазорату кумита як дастоварди муайяни худро нишон диҳанд. ҳар як қонуне ки дар ҷомеа қабул мешавад, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи энергетика, муқарраркунандаи ҳуқуқ ва ӯҳдадории субъектони алоҳида аст. масалан, дар соҳаи таъминоти барқ ҷой дорад ҷамъияти саҳмии кушодаи барқи тоҷик. он ҳамчун таъминкунандаи барқ дар сатҳи ҷумҳурӣ муаррифӣ шудааст. дар баробари он дорои ҳуқуқу ӯҳдадориҳои мушаххас мебошад, ҳамчун истеҳсолкунанда, интиқолдиҳанда, таъминкунанда ва дар баробари он ҷой дорад истеъмолкунанда, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки онҳо аз ҳамин барқ истифода мебаранд. имрӯз дар кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаи алоҳида, шартномаи таъминоти барқ ҷой дорад ва ҳар касе ки мехоҳад аз қувваи барқ истифода барад, ин шартномаро мебандад. дар ин шартнома ҳуқуқу ӯҳдадориҳо пешбинӣ шудааст ва қонунгузории энергетикӣ дар мавриди вайрон шудан боз дар баробари ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо ҷавобгариро пешбинӣ мекунад. масалан, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз қувваи барқ ғайриқонунӣ истифода бурд ё ки ҳангоми истифода бурдан қоидаҳои бехатариро риоя накард, ё ин ки барқи тоҷик пеш аз муҳлат, пеш аз қатъи қувваи барқ шаҳрвандонро огоҳ накард ва минбаъд фаъолияти он боиси зараррасонӣ ба моликияти истеъмолкунанда гардид. ҳама ин ҳолатҳо боиси ба вуҷуд овардани ҷавобгарӣ аст ва имрӯз аллакай амалияи судӣ оиди ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ё дар баъзе мавридҳо муроҷиати барқи тоҷик ҷиҳати ба ҷавобгарӣ кашидани истеъмолкунандагон ҷой дорад. яъне имрӯз меъёрҳои қонунгузорӣ дар баробари додани ҳуқуқ ба шаҳрвандон, истеҳсолкунандагон онҳоро ӯҳдадор мекунанд ки ба ин ё он меъёри қонун вайронкунӣ ё ҳуқуқвайронкунӣ содир накунанд ва як қатор санадҳои дигар ҳаст ки онҳо ҷавобгариро пешбинӣ менамоянд. инҷо шумо пиромони масалан ҳуқуқи истеъмолкунанда суҳбат кардед ва то ба имрӯз масалан будан шаҳрвандоне ки дар асоси масалан ноҷой истифода кардани ё ки қатъ кардани қувваи барқ шикоят карданд ва аслан онҳое ки дар ҳамин бахш зарар мебинанд, ба киҳо бояд муроҷиат кунанд? ташаккури зиёд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қабул шудааст ва он як қатор тарзҳои ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандаро пешбинӣ мекунад. аз ҷумла масалан истеъмолкунандаи қувваи барқ ҳуқуқ дорад аз мақомоти таъминкунандаи барқ пеш аз қатъ шудани фаъолият оид ба таъмини барқ маълумот гирад. яъне имрӯз барқи тоҷик ҳангоми қатъ намудани қувваи барқ дар ин ё он минтақаи Тоҷикистон бояд шаҳрвандони ҳамун минтақаро ё шаҳру ноҳияро огоҳ кунад ки аз соати масалан 8 соат то соати 12:00 қувваи барқ бинобар сабабҳои зерин қатъ карда мешавад. ва агар ҳамин ӯҳдадории барқ таъминкунанда нисбат ба ҳуқуқи истеъмолкунанда вайрон карда шавад, ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи ҳамин қонун ҳуқуқ дорад аввалан ҳамчун иддао ба ширкати барқи тоҷик ё ки ширкатҳои минтақавии он муроҷиат кунад ки зарари расондашуда ба он масалан яхдон бошад, телевизион бошад ё дигар техникае ки боиси қатъ шудани барқ шуду ва он зарар дид, онро ҷуброн кунад. ва дар мавриде ки аз ҷониби ин ширкат чора андешида нашуд, шахс ҳуқуқ дорад ҳамчун даъво ба суд муроҷиат кунад. масалан дар ҳудуди ноҳияи варзоб бошад, ҳақ дорад ба суди ноҳияи варзоб муроҷиат намояд, асоснок кунад ки қатъ намудани қувваи барқ бо сабабҳои огоҳ накардани ширкати таъминкунандаи барқ ва зарар расондан ба ҳамун техникаи барқӣ мебошад
اونجا اکسپرتیز ضرور است که مثلا متخصصان میدین که باعث قطع شدن قوه برق از کار ماندن همون تکنیک برقی شده است و در همین مورد اون جبران کرده میشن و امروز در عملیه هم از جانب شرکت برق تاجیک در ساحه برق گوییم هم از جانب استعمال کنندگان دعواهای سودی خیلی زیاد هستند که آنها از جانب سود قانع کرده میشوند. یعنی امروز در جمهوری تاجیکستان کفالت تامین حقوق استعمال کننده و استحصال کننده انرژی در سطح عالی قرار دارد. سلامت باشد. و گمان میکنم که همین فرماندهی برای دانستن حقوق هر یک شهروند یکی از وظیفه‌های اساسی ما و شما است که ما این را باید که همیشه در مد نظر داشته باشیم و در هر یک برنامه تاکید شدیم و امید میکنم که از همین صحبتی که با هم داشتیم بیننده تلویزیون توانست با چند سوال خویش جواب بگیرد و چند مسئله معلومات پیدا کرده باشد. برای اونایی که وقت گفته به صحبت ما اومدید از شما منتظر هستیم. بینندگان عزیز خود رسان میکنیم که در صحبت ما بودند پروفسور دانیار سنگینوف و ما صحبت داشتیم پیرامون حقوق انرژتیکی در جمهوری تاجیکستان. تا صحبت دیگر شاد بمانید.